Si imaltuu turee Dubaayii dhufe maaliin si mare haatee otti hanga dandeeysaniin koottaa hiije yoo ka'ee fincaan kun numan dhaabbannee numa yaa'oo namuma dhuftee maziiduma dhuftee najisinii bakkuma ejjituuni manuma keetti salaat nama dhuufuun irraan dhaabbannee akkanuma buufaa kayaa'u kan udwateetuma osoon isiin itti jirtu kanuma isin jette yaa'u jirti Allahu akbar jee salaata yaa'u jirti beekiisi isiin yaa'u jirti laal yaa ayyuhallaziina amanu ittaqullaha rabbi sodaadha ittaqullaha mastata'tum hanga dandeeytii teessanii rabbi sodaadha jee rabbiinis kuni gartee akkan ammas shartiin isaa gartee kana fakkaat amma soomana kana keeysa namoota tokko tokko jira haa jaartii dhungatu jaartii dhungachuun bakka sadiitti addaan ba'a sadeen tokko isaa dhungachuun isaa haraam taakka lama isaa lammeessan isaa dhungachuun jibbaadha godhama lama sadeessa dhungachuun isaa baqa'aadha kaysa dhungachuun haraamii kami kayogguu dhungate maniyyiin irraa ba'u oowwaa baranoo abarana fuudh qarqara isiin ba'u hin dhungadhaa miti eega iraaba nyaate achi gamas ciisuu qabu hunda manaa xarajaa asuma ciisii annanne ko keeysan jiru san tokko lammeessan keeysaa kara haa kami kayogguu dhungate gadin dhiif aboo silaa haju kuniisin dhungatin lama kara haadha kuniis sadeeysan kan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hayyama godhe manguddoodhaaf dhungachuu riwaayaa abii daawidii nabiin hayyama godhee jira nama yogguu dhungateen wanni tokkollee hin sossoon atummaan na dura taa'u kun ifiin dandeeyaa jettee yoo ka dhungattu taate ni dandeeysaa ka'ee yoonii fi maniyyiin irraa bee'oo dhalaa dhaxxabattee taak fedhu dardara guyyuma kana dhala xabata qadaadha guyyaa kana kafala akka nama jaartiidha idaamee baatii laman sooman miskiina 60 nyaachisu qabadhaa bakka kan baatii lamaa sin sooman miskiina 60 sin nyaachisu ka'ammoo akkanuma dhalaa yogguunii fi erkee gaduma nequ akkanuma dhalaa harkuu fi ganne quunto kun soomannin baduu ja'a agarraanuma kaganneeku akkamaa ta'u manatti adabin jennuun magaala dhaqataa achi deemame dhalaa agarraan gaduma neqanni an kuni uziriidhaa jaanii yoonii fi khayyiraatu taate kan akkanaa dabre nama gartee soomana keeysa jaartii tuqe'oo soomana keeysa jaartii khatuq tuquun tun irraa haasawan ulamaa ini beek haajii keenya maaluma jechuudha aya xumura irrattiin kuma shani horeedha xumura irrattiin du'aayii godha horee maziidaa kuma shan kanne jaani na yaadachiftan maallaqaan harka jiru anuun irraanfadha horee madarasaa jaan kanaafi جارتي أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هل كان أكما نقدون درتي سومن هل كان تكون انتو جالسا ننجرسا هل كان جارتي في وجرفون الال إيجا سبي الله أكبر جاء نمني جارتي تقي اتي إدامي هنگادو سنتوت أكاتا سديتي كفارتا باس سدين akkumana nisiniimu kana qabatan ammas sheeka keenya shee Adam tola Allah yarhamu gaaf tokko namni tokko hadiisa namma ani mujjiru kana himujjir hoggu kana eessarraa eegale namtichi musan namni soomana keessa jaartitti idaam miskiina 60 nyaachisu jeeti eegal akkasin jiin sheeyni laal akkasin jiin gubbaarraa gad eegali jeen gubbaarraa gad eegali jeen gubbaarraa eegalii saniin muudee mamma gurbaa tokkootiitu jaartii isaa soomana keessa wajji ciis itti idaam
erga rabbiitti alayhi salaatu wassalaamii dhufeeti halaktu jeen niin halaakame jeen maaltu si halaakee jeen jaartii tiyyarraan bu'ee jeen jaartii tiyyattii dhida'amee jeen akkasin nabiin keenya alayhi salaatu wassalaamii gabra bilisoomsii jeen gateetii tiyyatana malee gabra tokkon qabuu jeen taak haya baatii lama soomanii jeen kabaatiin takkaa'uu kana na goote maalayyaa baatii lamaa jeen deem miskiina 60 nyaachisii jeen waaniin halkan edanaa nyaadhuu hin qabuu jeen meelaali gurbaa kan akkatti afaan jabaa waaniin edana nyaadhuu hin qabuu jeen hayataa'ii jeen dubbiin nabi dhibde gurbaallee ni dhibde gaafa kana osuma isaan taa'u jiraniiti gurbaan tokko sadaqaa timira fardarra kaayee maan fidin suguda wayii keessa fardarra kaayee akkasin nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami ka'ii waan gurbaan kun fide fuudhii sadaqadhu jeen guyyaa tokko ammoo qadaada kafalta jeen gurbaan maal jeen maa beeyna laabatay ilmadiina afqaru minnii jeen kaarra lamaan madiinaa tana jiddu namni narra miskiinaa kaniin hin itti kannadhu numa jiraa jeen akkamuma jeetiin itti kannadha jeen erga rabbi alayhi salaatu wassalaami haya deemi warruma kan kee nyaachisii jeen deemi warruma kee nyaachisii jeen ammoo fatal bariina kiyyo gaafa waa arkattee firraa kaffaartaa baaftaa jeen taammin jetti safiinaan ta'e jetti koontak jimaa'ii guutuu jechuun tun akkam subii booda jaartii bira rafeetuma akuma jejja'anii osoo itti deemu ganneke waan ganneke ammoo wajjiin irraf bakka saniin tuqemmoo bin ifaami okkoteen guyyaa ibsaan feetuu jaan bakkaan tuqeeti naqame wanni naqame inni kuni baatii laman soomanu gabran bilisoomsu miskiina 60 sin nyaachisu maal godha malee yaa rabbi balleessee na haraarami jeeti bakka sanii guyyaa tokko qadaa kafalaa namni gabra bilisoomsu eenyu namni baatii lama soomanu eenyu namni baatii lama dadhabu miskiina 60 nyaachisu eenyu nama akkuma jaartiin wajjiin rafani ka wajjiin raf ifaami dubbinti nama akka jaartiin wajjiin rafanit wajjiin rafee ammas jaartii wajjiin rafuun tun soomana keessa ballee shartii torba qab torban yoo fakkeenyaaf Finfinnee jiraatte ati musaafira xayyaaraan dirree dhaba buutee hombolcha dhufte hogguu achi nyaattee dhufte dadhabdee beelooytee musaafiraati nyaachuun si halaal hogguu dhuftu jaartiin teetii ammaan tana qaama dhiqatteeti shuuroo wayii godhattee salaatu jirta hay hin soomanne ammaan dhiqadhee bariisiin jette ida'amte wanni takkallee sirra hin jiruu yoo qadaa soomanaa osoo hafulu jirtuu jaartii xuyite itti ida'amte umaalleen gartee sirra hin jiruu kanaaf waan soomana gartee balleessu akka gartee qaama guyyaa dhiqachuu nama duraa gartee hin furu akka dubartiin gartee qooshaa akka soogiddigee danfaa akka soogiddigee laalu soomana nama gartee duraa gartee hin furtu akka fayyaa dhabanii guyyaa lilmee dirachuu soomana nama duraa hin furtu bulusoos ammoo soomana nama duraa fura gaaf tokko hadiisaan ammoo jiru kanarratti darasoota imaamu shaafii gurguddaa wal ge'an mootichaatu abiyya bulchuu jechuu ra'iisul bilaad jaartii wajjiin rafe sheekootii gurguddoo wali qabe jaartii wajjiin rafe kootaamee fatwaanaa kannaayii jeen amma darasichuma isaanii tokko akka sheekootiin gurguddoon teeysu ati mooticha jeen baatii lama soomani siin ja'a kitaabni mukaasaa sheekootii jeen sheekootiin gurguddoon tun kaan gamana laala nukaasaan je uma ja'an mucaa ati mooticha baatii lama sooman sheekootii isaaniin naqalaa isee firdii god ka'anii firraa jala kutan achi yaanii boo ati silaa dura gabra bilisoomsuudha sambooda baatii lama soomanu sambooda miskiina 60 nyaachisu akkana maa akkana jirte na dhagiyaa jee
qaallichi kun mootiidha yoo gabra tokko bilisoomsi jenneen qaallichi kun soomana hanga hafeewu gabra kudhan bilisoomseeti hafarsa jeen mee mucaa kana aqli inni qabu laa yoo miskiina nyaachisi jechuun deemtan isin qaallichi kun nama 100 arra nyaachisuu jeen kanaafi waan inni dandeenye dafeerra kaa'ee isin fure jeen wallahi sheekootiin gurguddoo mucaa mataa dhungataniiti awwalallahu umra nusattartee jaanii yogguu kitaaba himan nama laalanii namni kun maaliif deema jaanii fatwaa godhu warri qilleensa irratti ustaazoonni fatwaa godhu imaamoowwan fatwaa godhan namni sadarkaa fatwaa hin gahin massanqaqiyaano waan dhibe nutu waan nu dhibdu ulamaa gurguddatti wal dabarsin kitaabachi deebinee laal sheekha naan janii kamitti wallaa yoo armateeysee ati waa nagaafattee naa beekomsi siin jiraatin kana kitaabaan laalaan siin ja'a malee gaaf tokko imaamu Shaafi'ii imaamu Maalik gaafii 40 gaafataniiti 35 deebisee 35 diid sheekha biyyaa sinna ergate akkam jeetiin ganda galaa jennaan hin beeku jechuu deem gandannaa himi jee sheeyinni hin beeku ja'a jechuma tan galii gandanaa qaraa'isi jee amma yogguu sheeyinni hin beeku jee ati faa maal qaraa'ise moon qaraa'ise dubbii dhakkaan kanaaf waan isin dhibee olomaa'ii gurguddaa gartee gaafadhaa inshaa Allah tawfiiqa gartee rabbi nu haa kannu tawfiiqa rabbi nu haa kannu akka waan yeroon khutbaadhaa gartee geesseetti natti gartee fakkaata sila yogguu fatwaa namaa himan arma keeysa sheekha waan akkanaan nu dhibe jaanii namarraa guuraati gartee deemuu gartee silaa turree ammoo haasawnummaan hin anaasa'u kun akka waan gaafii keessaniin wal simataa deemuu jiruu natti fakkaata akkasumaami ammoo dhalaan heeydiin sa'aa 12 fi daqiiqaa 10 fakkeenyaaf amma itti dhufte soomanni sii bade azaanuuf daqiiqaa meeqaaf daqiiqaa 3 moo 4 moo daqiiqaa 7 moo maaltu hafe dubartii yoo halkan keessa sa'aa 9 heeydiin irraa dhaabbatte soomanu qabdi yoo guyyaa keessa itti dhufe soomana san gartee furuudha gartee qabdi kanaaf inshaa Allah obboleeyyan kiyya gaa fuulduraas inshaa Allah isiniif gartee deebina yerootiitu gartee nu sardaa gartee jira maallaqa kanaa horee madarasaatii qarshii 5,000 kanne ja'anii gurguddoo rabbitti yaakan ammas kutaa 12 jaaruu yaanaa gartee ja'anii ummata keenya aanaa Kombolchaa laasiyyamaa magaalaa Kombolchaa quraanni kanuma gaafa shee Aadam Tuulaa armarra taa'ee fatwaa isinii himuu ture san malee quraanni haareen hin jiru kanuma sheeyni keenya sheessan Kombolchaa isinii himuu ture isin warri magaalaa Kombolchaa kar tokko akka gaafa sheeyni keenya sheessan umri rabbi haa dheereysu ibdeetti jirtullee rabbi haa afiyyu bira taa'eetiin ganama kana du'aayii godheefi naafillee godhi jeen imma biraa dhufe Kombolchi isin faarsuufi miti wallahi madarasa akka Kombolchi jaartee isin dura nam tokkollee hin jaar shabaabni Kombolchaa naggaadeen Kombolchaa manguddoon Kombolchaa akkana turte asin dura ammallee wanni nuti isin irraa eeynu akkan انتوا خنسين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا ربي تكون من قبضنا غرغر بهنا يا ربي سبحانه وتعالى كناف اكشف امني كين من قدون كين نقادين تين مدرسة خطا خدالما خمها سوان كان خدالما متي جامعة ونجارتن كليات جارتن جامعات اغرتي جارتن والجل ربي سناياس والجل ربي سناياس ديني دين غير ربي سنتياخن بلا ربي سن الرهاقب وان ديني دين غير انت ربي سن الرهادو وان ديني دين غير انت ربي سن الرهاقب شيخ شيخ